A vidite gore ljudi. Danas je jedan solo traveling. Danas idemo na Slapove Kosice. Trenutno smo na Pridolcima. Stojim na jednom kamenu pa moram pasti. Kako se krećem bez naglih pokreta. Sad za sad nema previše ljudi, tek dvoje sam vidio na biciklima. Da, za one koji ne znaju ni gdje su Slapove Kosice, ni gdje su Pridolci. Znači, sad zavisi kojim putem ćete doći. 3 puta možete uzeti jedan iz Busovače preko Tisovca na Pridolce, pa sa Pridolaca do Slapova Kosice. Slapov iskreno nije daleko, možda nekih sat vremena lagane šetnje ovom prećicom. Međutim, ako ćete ići daljim putem, onda računajte nekih sat i pol do 2 sata vjerovatno. Drugi put je iz Kaćuna. Mislim da čak imate i tablu u Kaćunima za Pridolce. I treći je iz Fojnice. Iz Fojnice ne morate ići na Pridolce. Iz Fojnice možete direktno na Slapove Kosice. Ide se putem iza Reumala. Jedan dobar dio puta je asfaltiran i može se sasvim lagano doći do Slapove Kosice. Međutim, nakon, zaboravim sad kako se zove, Vlajića vrh ili nešto tako, tu počinje makadam, mada iskreno nije loš makadam, može se malim osobnim autom i tu doći. Kad dođemo na Slapove Kosice vidjet ćete da se tu stvarno isplati doći posjetiti. Ako ste ljubitelj Lord of the Rings ili nečeg sličnog, Slapove Kosice su onda stvarno vrelo magije za vas. Evo nas tu na dijelu vraćanja. Ovaj dole put je taj za koji razmišljam da idem. Kao što rekoh, nisam profesionalac, a moglo biti opasno. To je taj put koji izravno vodi prema Slapovima Kosici. To je duži put naravno. Ovo je kao neki prečac. Usput na dnu ima rijeka koju treba prijeći. Sad pokušat ćemo ovaj kraći put, malo opasniji. Ovo je moglo vidjeti. Evo nas.
Mislim, nismo do slapova. Samo smo došli do ove riječice. Sad samo da vidim kako ćemo je prijeći. Ma, ne znam što da vam kažem. Idemo po put, puklo da puklo. Oj, 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 oj. Ha! Oj, oj. Oh, nisam se sumokrili. Ono što sam vam govorio za izvore i to. Evo, čim pređete riječicu, ne mogu da vidim da se nisam smokrio. Vidite koliki je izvor. Uspio sam ono preći, a uspio naučio jednu važnu životnu lekciju. Bajana je drži se utabanih puteva. To ti je najpametnije. Malo reći me boli, malo reći. Ali opet, znači nisam se smokrio, ne mogu da vjerujem. To je plus za mene. A još nisam ni pohobu. Ajmo dalje. Evo i djeci. Možeš ti to, Bojane? Možeš ti to? Ne možeš ti to. Ne možeš. Zdravo. Ljudi se zabavljaju, uživaju, možda i kupaju. Zašto ne? Voda je čista. Idemo dalje. Opala, 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 opala. Jao! Srce mi je stalo. Srce mi je stalo. Opala, opala. Ja sam da će nas ovdje i dočekat. Idemo prema najnižem nivou Slapova Kosice. Bilo je veoma zanimljivo doći biciklom ovamo. Preporučujem svakome. Samo budite pametni i nemojte kao ja onim dijelom. Znači, bole mi mjesta za koje nisam znao da postoji. Iskreno, nisam ljubitelj ovoga načina da se ovako uništava priroda. Jer je puno ljepše kad nema utjecaja čovjeka. Ali iskreno, lijepo je otići dole i uživati u prirodi. Što ne bi bilo moguće bez ovoga. Tako da nekako se to sve izbalansira na kraju. Evo nas skoro na Slap. Samo da prijeđemo ovaj most. Nije to, ne brinite. Evo ga.
Evo ga. Evo ga. Evo vidite gore ljudi. Evo gore se ljudi već slikaju. Lijepo od njih. Voda je led ledeni, ali ko ima želju da se kupa, slobodno može se kupati. Voda je čista, ne znam da li je zdrava, vjerojatno je dok je izvorska, lijepo je. Možda ne baš sad ovdje se kupa, s obzirom da je jako hladno, hajmo reći. Možda nekih 17-18 stupnjeva ipak ovdje u hladu, ali svejedno. Uspon je stvarno bio naporan. Uglavnom, ostavljamo moj biciklić još malo ovdje. Idemo na tu drugu razinu, a potom ćemo se vratiti skroz gore i onda ću vam pokazati staru stazu do prvog najvišeg nivoa Slapova Kosice. On je uvijek bio najzanimljiviji. Iskreno, ovo mi je jedna od najdražih ruta u životu, jedno sam je milion puta prešao. Idemo dalje. Opa. Evo ovdje se ovako može popeti na gornji nivo. Međutim, nećemo sad ovdje gore. Ne sam rekao da ćemo vidjeti onaj stari put kojim se dolazilo na gornji dio Slapova Kosice, pa da se ne mora 10 puta vraćati po biciklu. Uglavnom, znači, ovdje, pored ovog drveta, i ovdje vidite malo utabanu stazu i onda sačne lagano gore po neću. Onda vidim da ima i gore. Ovdje. Put. Ugažen. Ali nećemo mi tuda. Mi ćemo se sad vratiti do bicikla. I nakon toga idemo gore negdje naći mjesto za biciklo. Krućemo se starom stazom do prvog najvišeg dijela Slapa. Evo samo da vidite koliko je to visoko. Gdje se ne djelujete sad, nisam ja bio malo sam. Oj, bicikla me je dočekao živ i zdrav. Ne fali mu ni dlaka s glavi. Eto, sad idemo na taj gornji dio Slapa Kosice. One koji smo do sad uvijek mogli vidjeti. Uz mnogo muke uspio sam oglaviti bicikl ovdje. Zavezat ga za ovu za drvo nekako. Oj. Sad ćete da vidite gornju stranu ovoga vodopada. Ima čak i lijep vidikovac ovdje. Opet klupa. Tada, vidikovac. Odavdje izgleda stvarno sebi. Ovamo dalje imamo žicu. Znači ničeg od ovog nije bilo. Nekad smo ovdje ko kozice
kako, ali evo vidite ovdje i taj nekadašnji put. Ovo je sad danovo izrađeno, pa je lakše. Mada ni sad nije baš ono najjednostavniji put. I vjerojatno je bilo lakše da smo došli sa ne tamo strane nego ovdje. Ali opet kažem, ovo nekako dođe kao adrenalin park. Moglo se popet i sa drugog nivoa, pokazivao sam već. Ali mislim da ovdje nekako, barem meni je mnogo zanimljivije. I u biti ovo je i put zbog kojeg sam i dolazio na Slapove kosti, čisto se ovdje malo iskačem. Evo nam, Slapove kosti, gornji dio, prvi dio. I ovo je ono što vidite najčešće na Instagramu kad se neko označi na Slapovima kosti. Pokušat ćemo im prići. Uspjet ćemo izgleda. Morat ćemo skočiti. Idemo! Oga! Noge mi još klecaju. Evo ga! Pravi biser naših prostora. Stvarno je lijepo, stvarno je. To je taj put kojim smo došli. To je put za onaj gore dio koji smo sad prošli biciklom. Dole se može pješke stići do drugog nivoa, ali u redu. Now let me take a selfie. Evo ovako, malo sam razmišljao gurajući bicikla od Slapova do ovdje, do ove raskrsnice. Mislim da mi je pametnije ići onim putem kojim sam već i došao. Znači, istina je da će put biti teži, jer valja gurati uz onu padinu. Ali isto tako, bit će dosta kraći, skoro ćemo prepoloviti put. A vjeruj, umorio sam se. A i ovako i onako ću morat gurati biciklo. Samo što je manja padina nego na onom putu gdje sam ja došao. Ali opet kažem, kraće ću gurat biciklo nego što ću ga gurat sa ove duže strane. Već je prošlo 3 sata. A valja i oprat auto, spremce. Sutra idem za Zlatibor i odmorit, vala. Već sam crku. Nije da se žalim, ali eto. Tako da, sad ću odmorit dole kod onog prijelaza rijeke i gurat ću biciklo gore do cesti. Za one koji prvi put idu na Slapove kosti iz pravca Pridolaca, znači vidjet ćete jedan ovako hladnjak na putu i čim njega prođete, prvo račvanje, idete lijevo, pravo nizbrdu, vidjet ćete malo je obraslo, morat će vas to nagovara da se vratite i da to možda nije pravi put, međutim to je to. Evo me konačno na Pridolcima. Ovo je na Pridolcima za one koji vole zimski turizam. Ima i skijaška staza. Tu je iza ovoga kafić, restoran, nešto u tom fazonu. Ko eto ko voli nek izvoli. A ja ću sad niz put.